Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Kutaraja Banda Aceh. Assalamualaikum Kutaraja Banda Aceh. Rakan-rakan lun yang di luar Nangro, nyo lun lemah bakrona kondisi kota Banda Aceh tengah malam. Nyo jak minta makanan tengah malam. Jak minta bubur goreng siput. Jak minta mi biang. Aceh nyo tempat long lahir, ba ujung pantai Pulau Sumatera. Bila Aceh nyo lam jaro kafe, Dino hanale Aceh Kajaya. Langit bintang hai bang di bumi padi, bulan hati hegle membele jaya. Abu si orang kasih atewo kena naik bude. Abu si orang kasih Kanada. Pada berarti ulama yang kalau kahina, wah laju kena apa? Tun anak kuneng, Abu Syik, tun anak kuneng. Yang kaliber 7,62 Abu Syik, tun 3 apa? Wah laju kena apa? Wah laju kena Abu Syik, tun anak kuneng apa? Ya, anak pupu wah laju kena. Ada dekat Bauleh sini. Abu Syik urang miskin. Abu Syik pancuri kameng di lawang. Abu Syik pancuri udang di lawang. Lih jual udang ibluang Malaya. Abu Syik pancuri udang di lawang. Lih jual udang ibluang Malaya. Ya barakan. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Abu Syik pancuri kameng. Abu Syik atas golom jak Malaya dua celeng di bak dayah Abu Mudi Mesra. Dua celeng anak mik tu gepoh le tungku. Watai gepoh le tungku Abu Syik. Watai gebi hukuman le tungku Abu Syik dendam yamban rakan medua. Leh jua jalan ke pedubit dari dayah wa kampung cua kameng. Kai poh le urang kampung. Nyan cua dianggap lah baru kena panen yak je. Nyamban Abu Syik, Ibe ya na tindak Abu Syik. Ana masalah ya. Memang penyakit ai datat Abu Syik Penyakit ai datat Abu Syik. Jadi Abu Syik nyo tak jak ATM le Abu Syik, Karena pen dolar hanali Abu Syik. Hanali dolar Singapura hanali Abu Syik. Ringgit Aceh hanali Abu Syik. Namban Abu Syik orang miskin. Abu Syik pancuri kameng, Abu Syik pancuri kebua lawang. Okey, Abu Syik pancuri nya 20 put je mek cucu apa enggok apa? Nya 20 put je ATM nya Abu Syik. Baik cu dah dengar. Okey long coknya wali Abu Syik Pencok peng le becut, baik payah cua kameng geron, baik payah cua udang gop banhen, baru peluang Malaya, baru menempat suaka. God menan yang kali nonton video terima kasih kurung ron mandum. Long bisa liam kurung ron yang kan Abu Syik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.